nongeye kubasuhuza bifuriza kugubwa neza bakunze ikiganiro ku mubumbe ni Trésor Pierre Chanel. Kuwa mbere w'iki cyumweru turi gusoza hari tariki ya 25 Mutarama 2021 hifashishijwe ikoranabuhanga hari harimo kuba inama yiswe UPR cyangwa se Universal Periodic Review. Ibihugu byose biri mu muryango w'abibumbye biteranira muri iyo nama bikakukanwa bitanga isura y'uko bihagaze mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse bikanahabwa inyunganizi zirimo gukeburwa n'ibindi bihugu bitewe n'uko bibona ibindi. U Rwanda kuri uwo munsi wo kuwa mbere nirwo rwari rutahiwe gutanga ishusho y'uko ruhagaze mu kwita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu. Muri iyo nama Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnston Busingye yavuze ko ugereranyije n'ibyo u Rwanda rwari rwarasabwe gukosora ubushize, igihugu ngo cyateye intambwe ifatika mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ni mu gihe amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ataranemerwa mu Rwanda n'imiryango imwe mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu, iyo yavugaga ko mu Rwanda ngo hakiri ibikorwa bikabije bihonyora uburenganzira bwa muntu. Ibi byiyongereye ku byiswe gukebura u Rwanda byavuzwe n'uhagarariye igihugu cy'Ubwongereza n'uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bashinje u Rwanda kugira inzu zifungirwamo abantu ku buryo butazwi, zikanakorerwamo iyicarubozo, ishimutwa n'ibindi byaha byumvikana nk'ibikomeye bisiga u Rwanda icyasha nk'igihugu kinitegura kuyobora umuryango w'ibihugu bivuga Icyongereza mu mwaka utaha, Commonwealth. Birumvikana ko ibi bitakumvikana neza mu matwi y'Abanyarwanda, by'umwihariko abahagarariye u Rwanda i Geneve mu Busuwisi, aho iyi nama ya ONU ikurikirana iby'uburenganzira bwa muntu ikorera. Mu rukurikirane rw'ubutumwa kuri Twitter, abahagarariye u Rwanda bagaragaje ko u Rwanda rwababajwe n'iharabikwa no kwibasirwa n'abahagarariye Ubwongereza mu nama ya ONU y'uburenganzira bwa muntu ikorera i Geneve mu Busuwisi. Muri iki kiganiro ku mubumbe tugiye kurebera hamwe bimwe mu byavuzwe n'abahagarariye ibihugu byabo muri UPR iheruka. Ese u Rwanda rwabifashe rute? Ntucikwe. Kuwa mbere tariki ya 25 Mutarama 2021 Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnston Busingye mu gutanga ishusho y'uko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwari buhagaze muri 2020 yabwiye abari muri Universal Periodic Review UPR ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure bw'itangazamakuru, uburenganzira bwo kwishyira hamwe n'uburyo guhurira hamwe mu mahoro byubahirijwe kandi bikaba bihagaze neza mu Rwanda nk'uko biteganywa mu itegeko nshinga. Yavuze ko uburenganzira bwo kwishyira hamwe n'uburenganzira bwo guhurira hamwe mu mahoro bidasabirwa uburenganzira mbere yo kubikora nk'uko bamwe babishinja u Rwanda. Ni nako koko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga, kuko yemeza ko amategeko mu Rwanda ategeka abashaka guhura ari benshi, abashaka kwigaragambya mu mahoro, abashaka gushinga imitwe ya politike n'ibindi biri mu burenganzira bw'ibanze ngo bagomba kubanza kubisabira uburenganzira. Ibintu Johnston Busingye nk'intumwa nkuru ya leta yahakanye, akavuga ko atari ko biri. Iyi miryango ivuga ko ngo ibi binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu nk'uko bivugwa mu itegeko nshinga n'amasezerano mpuzamahanga ajyanye nabwo u Rwanda rwashyizeho umukono, kandi ngo bibuza abantu uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga uko bumva ibintu mu buryo bashaka. Muri iyi nama nanone hagarutswe ku mibare igaragaza yuko muri 2019 kugera muri 2020 ngo abantu hafi 300 baburiwe irengero mu Rwanda. Muri iyo shusho nanone Minisitiri Busingye we yavuze ko u Rwanda rwavuguruye neza inzego z'ubutabera no gukurikirana ibyaha, bigatuma urugero rw'ibyaha n'abantu baburirwaga irengero bigabanyuka. Igitangazamakuru cy'Abongereza BBC kivuga ko Minisitiri akaba n'intumwa nkuru ya leta Johnston Busingye yavuze ko hagati y'ukwezi kwa mbere 2019 n'ukwezi kwa 9 izo nzego z'ubutabera zabwiwe abantu bagera ku 1301 babuze, ariko akavuga ko muri abo ngabo 1124 baje kuboneka, ariko ngo 291 n'ubu ngo ntibaraboneka.
BBC inavuga ko umwaka ushize abantu batatu ngo bafatanyaga politike na Madamu Victoire Ingabire utavuga rumwe n'ubutegetsi ngo baburiwe irengero. BBC kandi inavuga ko ngo hari abandi bari kumwe nawe mu ishyaka ngo baburiwe irengero mu myaka yabanje. Ni mu gihe gishize ubwo Victoire Ingabire yabwiraga BBC ko abo ngo bari barashimuswe kubera guhitamo kwabo muri politike. Cyakora Minisitiri w'Ubutabera Johnson Businge kuri uwo wa mbere yahakanye ibi, abwira inama ya UPR ko ababuriwe irengero bose bataba bashimuswe, ahubwo ko hari impamvu nkuru mu Rwanda zitera kubura irengero kw'abantu. Izo mpamvu ngo ni ukwimuka kutandikwa kw'abava mu byaro bajya mu mijyi, kwambuka imipaka binyuranyije n'amategeko, abantu bakamara igihe mu bindi bihugu aho bari baravuye bisa naho baburiwe irengero, guhunga imyenda mu buryo butandukanye, ibibazo mu bashakanye ndetse na bamwe mu bajya mu mitwe y'inyeshyamba mu bihugu bituranyi. Abo bose bakitirirwa ko baburiwe irengero. Businge none yahakanye atsimbaraye ko mu Rwanda nta hantu hatazwi hafungirwa abantu hahari nk'uko bivugwa, akavuga ko ngo ababivuga baba bafite impamvu za politike zo gorabika u Rwanda. Avuga kandi ko mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa mu Rwanda hanubatswe gereza nshya ya Nyarugenge ndetse izindi zigera kuri 12 zikaba zaravuguruwe ziranagurwa kugira ngo hongererwe umwanya w'imfungwa n'abagororwa. Hanubakwa kasho nshyashya zigera ku 9 za polisi, izindi 64 ziravugururwa ndetse zinongererwa ingano. Muri iyi nama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga, uhagarariye Ubwongereza wanavuze amagambo yakomeje guteza ikibazo. Yavuze ko ngo hari intambwe iboneka u Rwanda rwateye mu bukungu, uburenganzira rusanzwe n'uburinganire bw'umugore n'umugabo. Nyamara uyu aho yatinze kandi agahabanya cyane n'ibyo u Rwanda rwagaragaje mu ishusho y'uko uburenganzira bwa muntu buhagaze mu gihugu, niko guhonyora uburenganzira bwa muntu, ibintu ashinja u Rwanda ko rukibifite. Uyu mugabo witwa Julian Braithwaite uhagarariye UK cyangwa se ubwami bw'Abongereza mu nama ya ONU ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve, avuga ko u Rwanda nk'igihugu ngo kiri mu muryango wa Commonwealth kinitegura ko aricyo kizawuyobora umwaka utaha. Barusaba bakomeje kubahiriza ibiranga umuryango wa Commonwealth birimo n'ihame rya demokarasi mbere na mbere, ubutegetsi bukubahiriza amategeko no kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ubwongereza bwasabye u Rwanda ngo kwemera iperereza ryigenga riciye mu mucyo ku bivugwa mu Rwanda birimo ubwicanyi, impfu zitandukanye, ahafungirwa abantu mu buryo butazwi, iyicarubozo no gushimuta abantu. Ngo ibyo byose kandi bikajyana no kugeza ababiregwa imbere y'amategeko. Ubwongereza kandi bwanasabye u Rwanda kurengera no gufasha abanyamakuru gukora bisanzuye nta bwoba bwo kwihimurwaho mu gihe batangaza inkuru irimo ukuri kutanyura ubutegetsi, n'abategetsi bakubahiriza itegeko ryo gutanga amakuru. Mu yandi magambo, uyu mugabo Julian Braithwaite yasaga n'uhamya ko ibyo Ubwongereza butunga agatoki koko bikorerwa mu Rwanda. Nubwo hari abandi bari bahagarariye ibihugu nka Brazil na Lithuania muri iyi Universal Periodic Review basabye u Rwanda gushyira imbaraga mu bindi bigaruka ku ngingo zo gukorana n'urukiko rwa Afurika ruharanira uburenganzira bwa muntu n'amasezerano y'i Roma yashyizeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha, ubundi busabe busa n'ubwashimangiraga uwo mujyo Ubwongereza bwarimo wo gusaba u Rwanda ibintu bisa n'ibirushinja kureberera ibyaha bihonyora uburenganzira bwa muntu. Uhagarariye Canada yashimye umuhate n'intambwe u Rwanda rumaze kugeraho mu kubahiriza uburinganire bw'umugore n'umugabo, gusa asaba ko ibikorwa bivugwa mu Rwanda byo gufungira abana n'ababyeyi mu bigo binyuranye leta y'u Rwanda yita ibyo gucumbikira inzererezi n'abandi babangamiye sosiyete ngo bikwiye guhagarara. Ibi ariko no muri raporo yari yasohowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize, wari umukuru w'ikigo kigenzura ibigo ngororamuco mu Rwanda Aime Bosenibamwe, ayo makuru rwose ari ibinyoma ntahahuriye n'ibibera mu Rwanda, kuko nta bana n'ababyeyi bafungirwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu bigo byitwa ngororamuco. Undi ni wari uhagarariye Norvège
nawe yasabye u Rwanda gufata ingamba zo kubahiriza ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo no kurinda abanyamakuru ihohoterwa n'akarengane. Ariko uyu nawe yaje kwitsa cyane ku kwemera ko hazakorwa iperereza ryigenga ku birego by'iyicarubozo n'ibindi bikorwa bibi bivugwa ahafungirwa abantu mu buryo budakwiriye mu Rwanda. Nyuma y'icyo kinego cyazanwe na Julian Braithwaite mu izina ry'Ubwongereza, abahagarariye u Rwanda i Geneve ahakorera inama ya ONU y'uburenganzira bwa muntu ntibacecetse. Aba batangaje ko leta y'u Rwanda yababajwe n'uko ibyo byose byavuzwe n'uhagarariye Ubwongereza bidafite ishingiro. Mu butumwa bw'uruhererekane kuri Twitter, misiyo y'u Rwanda i Geneve yavuze ko leta y'u Rwanda ibona ibyavuzwe n'Ubwongereza ari ukwibasira kubabaje kandi gusa naho gutunguranye kuba guturuka ku gihugu nk'Ubwongereza gisanzwe gifatanya n'u Rwanda mu gihe Ubwongereza bwacecetse ku kubangamira uburenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye biri kubera mu bindi bihugu biri muri aka karere u Rwanda ruherereyemo. Ibi nibyo bituma benshi bibaza impamvu Ubwongereza bwitaye cyane ku bivugwa bitanafitiye ishingiro ku bikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, ariko ikirengagiza ibikorwa bigaragara cyane bihonyora uburenganzira bwa muntu mu bihugu bitandukanye bikikije u Rwanda nk'Ubugande n'ibindi bitagarutsweho muri iyi nama. Usibye Ubwongereza muri iyo nama, n'uwitwa Charles Bentley wari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye leta y'u Rwanda kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru, igahagarika gufunga no gushyira ku nkeke abanyamakuru kubera inkuru zabo. Amerika nanone yasabye u Rwanda iperereza ryigenga ku birego byo gufunga binyuranyije n'amategeko, ubwicanyi, gushimuta impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi. Ibi bivugwa na Amerika nanone si ubwa mbere babigarutseho, kuko no muri 2020 raporo yashyizwe hanze na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ishusho y'uburenganzira bwa muntu muri 2019 mu Rwanda no mu Burundi, Amerika yashinjaga u Rwanda ubwicanyi, kunyuruza abantu cyangwa se kubashimuta, iyicarubozo, gufunga abantu mu buryo budakurikije amategeko, gufungirwa politike, kwinjira mu buzima bwite bw'abantu, kuniga ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru. Ikavuga ko ngo ibyo bikorwa n'inzego z'umutekano za leta. Iyo raporo yanavugaga kuri byinshi birimo kuba inzego za gisirikari na polisi zirimo umutwe wa G2 Intelligence Staff na National Intelligence and Security Services NISS, ngo bamwe mu bakozi bazo aribo bakora ibyo bikorwa by'iyicarubozo no gufungira abantu ahantu hatazwi, ibintu byahise byamaganwa na leta. Amerika kandi ivuga ko ngo abaharanira uburenganzira bwa muntu banenga ikoreshwa ry'imbaraga z'umurengera mu guta muri yombi abakekwaho ibyaha, aho ngo abageraga kuri 3 bishwe bari kujyanwa aho bafungirwa. Ibyo byose biniyongera kuri ibyo birego by'inzu zitazwi zifungirwamo zikanakorerwamo iyicarubozo zivugwa muri iyi raporo. No mu mvugo yongeye gukoreshwa n'abahagarariye Amerika, Ubwongereza na Canada, u Rwanda rwagaragaje ko nta bihari mu Rwanda. Yaba ubushinjacyaha na polisi mu bugenzacyaha bose batangaje ko gukurikirana abakoze ibyaha bikorwa hakurikijwe amategeko n'uburenganzira bwa muntu, kandi ko niyo habayeho guhutazwa n'inzego, hari inzego zibishinzwe n'ubundi zikurikirana uwabikoze akanabihanirwa hakurikijwe amategeko. No kuri iyi nshuro, Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta yateye utwatsi ibyo byose bivugwa by'uruhare rwa guverinoma n'inzego za leta mu guhonyora nkana uburenganzira bwa muntu mu Rwanda. Minisitiri Busingye yabwiye abari muri UPR ko uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, uburenganzira bw'itangazamakuru, uburenganzira bwo kwishyira hamwe, bwo guhurira hamwe mu mahoro byubahirijwe kandi bizakomeza kubahirizwa neza mu Rwanda, bitandukanye n'ibyo bashinja u Rwanda. Busingye yahakanye nanone ko nta bantu bafungirwa ahantu hatazwi mu gihugu cy'u Rwanda, anagaruka kuri za mpamvu z'abavuga ko baba baburiwe irengero mu Rwanda. Ati akenshi biterwa no kwimuka kutandikwa kw'abava mu byaro bakajya mu mijyi, kwambuka imipaka binyuranyije n'amategeko, umuntu akamara igihe mu bindi bihugu abantu ntibamenye iyo yagiye, guhunga imyenda nabwo umuntu akaburirwa irengero ntibazamenye iyo yagiye, ibibazo mu bashakanye nabyo bishobora gutuma umwe yahokana akaba yaburirwa irengero ntibamenye iyo yagiye, na bamwe mu bajya mu mitwe y'inyeshyamba mu bihugu by'ibituranyi mu gihugu benshi bagasigara batazi iyo yagiye.
Iyi ntumwa nkuru ya leta Minisitiri Johnson Businge yashimangiye ko ibyo ntaho bihuriye n'ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda, ahubwo ko ari ishyira imbaraga nyinshi mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu no gukosora ahaba hagaragara amakosa. Ngushimiye kuba wakurikiye ikiganiro ku Mubumbe.